wababire nubashaka bari kumanya gutorta mutwe ruguru ruhanga wakakwihayoje ebyawe biriyo nibaje kanu hadini wo mwebase ori kuchiroti oko kama Yesu yamachi yamacho kumwebaza yamachi. Yes, kandi nkaburijo Ryankore Media Productions ejeri kuba ne kuretera ibintu by'amana munonga mutawu no naheriye town in fact sane tuija Kampala saba Kampala mutuyinde nine mwana wanje Beazine nyuma ya kamera Asumane nyuma ya editing Dr. Jastoro ja nyuma ya maji kuteka musete ekintu tushobora kuteka ari nko tutakwenda kushisha vile twatayisomwe shongozi w'amani legendary kandi wabinje bakumanya nko kwarabe yanjuri nogamba kisemo nyawuse kanka kazindaro emberashi tinyine shonga ngamba ki life no gitambuzo ota life y'ipora no kuyiya uko kubimanya ebirebe ko buzire asa ndiyo mpora nimbasa ukubara TV nyachi kunkani mbandi yo nanye ni mpatikana na evidence no boriyo no kwasaga nyinsi. Yes. Brother Ruben twakwerera nira tukaherera otire hit zamani munongaho tinkumanya bana hato chine yo hits oba tukumanya twanjurire ho inecha shongoro kisa atwe hari umuntu atakapoa kupoa ninga no kuboa hati nini akuba iyo shongoro gwenyinire kimwe winire kimwe nka kutwa ahenyuma ho kutwatahirwa mu obubiro bwa covid hati cyaturetera abamwe ibyo shongoro twabicendeza nabicendeza kunka ibyo shongoro bisabiraho hati ni ruhurwa n'icyo shongoro mbaceta ndyamuhaci abone kindi ndigira kitera n'umusigazi bakwita Duncan tukakora bo baceta tubendeza icyo ntiza kukishikaho ikindi arone kindi baceta bare migisha yawe yona yimukama kwire zona ni hits tugambire life yawe wija watandukanye music yakuba ntureba ngo egesho ngo ryawe nota muri yo life tutekateka ngushira bena karugare munonga tutebeze music ukija wagiza mota ukija wagikundota abantu benje nibenda kumanya music age nkiza nagitanduka umwaka wa 2013 yes 2013 natandikira umucaci ya Kabohe nibajeteha All Saints Church Kabohe y'abakristayi y'abakristayi nabe nishabira natandikire ukweshongwa so ninyushika nkatandikiramo ekeshongoro cyanje kiri kugira ngo tugendane umunju ya mukama erizoba ninyenda kusima ho natandikiraho wachikorroha producer wachikozere akabari Morris akankora byeshongoraho nka benabitano hati kunarjuro wa Morris abo kuba utakirukire munonga kuzokwe ukaboyinemo studio kadishashura bakakuha offer obwirobwe of course studio bakaba takamanyire ngo bampereza offer ngate sente zo nkani ngoro mu church nyowe uri gukora muri mochi kandi vaja no manya ubwo kuboneze church akasimure church abantu nibarugari akasimure church ntebeza bakuristayo kwiza gusitamamu so hato kwezi kwabire kwa bampa banshashura akashara kanje hati nzo mu studio shoze cyeshongo muri kinabire nshoza ruhanga kaciteka ho maji kigenda kugira ngo kandi umukorera kuri mu cyacu kigenda ukaba ni wabe noboneza uko ine nkabici wabe noboneza nabo ninga kandi nyenga ukabari weka wija watere cyeshongoro cyatugendane kusima kandi abazire ngo ukabanotera keyboard bakabira yeso mu cyacomwe nkani mboneza ndufitira na keyboard ubundi ari mafitira je keyboard munonga so akasara kuba bibampa nkoraho ati nzo mu studio recordingayo wija watera
cyeshongoro kinatire cyakwatayo kunakitiro mukanasa tugendane tugendana muzaba kakeshongoro ko kubanza kunakitiro mukanasa ninyushika bakanshe basiringe metwaro onatinka mwenda no atandiki ubwo mwenda ubwo bwiro ko nkanta kagere bahoka no kugere okere kwa barjo mu kuri sembuzi ubwo na ndijuro ko mu kuri sembuzi mente metwaro mwenda ruhanga yakwihayo mpora hataba abo mucacho umwe bagumana bandeba bantwara umumbaga wagire imbaga ntwara baye mitware 2 eshatu nzahiyo nyeshongora mpa transporta abantu basemererwa bansheba nkoro CD ndabyamu urajyamu nguza hata natanga kufuna akasentu ko kushukuza mu bindi wija watera nkabitano wabikorwa Morisi nabikorwa Morisi nakurasa yo cyeshongoro mbaceta tukoro mu rugwa mukama nashirgaho natere cyeshongoro cyo kugira ngo urwigi rwa mukama witu namba abantu bingecho naco bakakimanya kajya ngo ni jane ndigito Rauben umwana wanyu ececho narugaho nakorekesho ngo mbaceta tugire rukundo bantu mwe omunsi turi mu ya orko obayo yahandikira ninyahandikira taro umutera bandikira no mwe ninyenyenka hati naragera tugire rukundo niza natera akwinire plan naho yenyine nho twamuteye naho wajiterota wajitamuseta ki wajihandiko ukabojya wajiteka wa ekishongore echo inembera zinabenda mu bwiro inembera zinabenda mu zabe zitabonireje konka kunabenda mu karuru mukanje mbyamere nahurura ngwenu ntuntu cyara kucitiraka iraka byo mwabere kwera ezo kugira ngo kumukushoberwa kwawe nubwo abantu bakuteka mutora abasi konka ruhanga wakwinire ki akwinire plan iwaho kuteka tekera ngo waza kuremwa ruhanga no kugira ki ari kutandikira wewe hati natere cyeshongoro cyakwinire plan nishwe cyeshongoro cyo kacikorera biro bibiri anga bintu no barana janga ngo cyeshongoro nakiteka tekera wasando kweziki nigo cyeshongoro imbaza kuteka tekera biro bibiri ningizo barumwe kandi cishoboze kandi cikwate akwinire plan kagiteka tekera biro bibiri wiruka waza ngai nazuwa atwa muri stinati ndagireyo nazuwa producer cyaba cyangoho nyanja kara wano composing notakamba nyoteke ne cyango nikiza kurugamo iwe no genda then oshohoza ati abantu bagushinga umbantu abantu bo batora yes wazo nyanja kara wo bwiro nyanja bwiro bwe akaba natura mapema yes kana turahara mapema nazamu yanderekesha ngoro cyakwinire plan cyashohora akwinire plani inchakare yawe no ijafuterera abakugambire nico barenga wero tunayeze kutera weju wachihayo yachika CD yachinshara akachintera flash hati kucyashohire kunabenchitera hambaga ndeba ukabanza kushitwara radio cyakuba arabeshongozi bari bakuwacinga umweshongozo jyawo noreba Brother Rauben to kumanya hit nizikogwa zitako mwana katera hit nawaza kampana bakujya Rauben wakwinire plan wachihayo wachitwara wa promoter wachitasi ekitanda wachikorera ki atobwirogwe byaba promoter tukataka bimanyire tukatako bimanya ekikuru ukotere cyeshongoro sana tukatwara mu library akarora number room kantine unkumanya library kanta zi ubwo rugo wanyu nkayitwagama na wanyu nyoni ndugachunda shema iyo kuzarwa so ukeniyo narigire ni wabiro kabwohe hati ni oxygen hato ubundi kuno ori muri bararum so hati ekeshongore cyo kunaheze kuchitera nakitwara mu library kakabwohe nakitekamo hati nagumana intwara hano tumusaving cyeshongoro cyanje obo bwiro bwo rukwereza mu nte cyeshongoro wa saving akacikubingisa akaja tatu n'utera cibati ate buwa leta cyo ninga yenda ngo umushashuri masiragwe kandi bashanga ni utenzire weshawo sasa nanye nkamba ntinemu umwata akuna atunga wa library umusasura ngo akatire cyeshongoro cyawa hera aho bantu bakura wakireba so konkato mu bwiro bwe kinde cyezere kikayambaho nubwo habirarho top radio
Top Radio akora umusigazi wo kumwita Brian Gwemora Gwemora no akorire hiti big ups Gwemora man na onkwatira abana banje in fact ari aba Dr. Jastoro Jaino muziki Don Jaino muziki na Beazini nabo bankwatire muko kwa kwasira Rauben gumiza muri Rauben so achima Brian nchumuha perze kumbuga na ifa yes abanyana wanje atandika ko bitera no matopo bwiro bwa kataro programs yaho ati Brian atere byeshongore byo akwine plani hatumbwiro bwe akwine plan abantu bagikunda batanga kunyeta amajenyi tanga kweshongore mbaga hatumbwe tanga kutunga sente ya hata ukunda kutunga sente kusi no lita beshongoro ko kweshongoramo ekeshongoro ati wacheshongoro myanya myinji atoshango bacaga oyiruka hati ngarakayo konka batuma chachikunda okiwo mutuma gukwereka ngo hato ine kubone chini hati nokugara customer ngakompozinga mwetise ogwire bwanyu bishikire obokwetisa cyeshongore cyecho hati nacho kuna chikozire nacho nachitwara producer Nyanji nacho yachitera mbene Nyanji inobwiro bwe inoku ukuyabire na waro honka majita ako cece ngo cyabasonkoreza nicyo cyabe cyindabyo nicyo yabasonkoreza cyindabyo mwetise yagitera nacereza nagato nacongera Brian Rwemora nawe yachitera abantu bakwete kusabura yes so hata abantu batanga kumanya Rauben abamwe kare babura kumanya face kunka ibishongoro byashikomo bantu batanga kumanya yenaga kanagirwa maba bana bo kumayiminga bakutamburiza abana bakantamburiza byeshongoro nabo nimba sima bakakora umuntu otakumanywa tiyo kubandi bizi akatambuza byeshongoro yanje abamwe bakambaga bajya mu nimba Binyaraubeni babiha beshongora na wayizo berya ayeyi yarenga konka mpora mpratito turyaho ati ni twiza twazwa konka TV wose yake yajiro ko biro ati na TV wose na yataka kutupromote yateramu nanda hubyeshongoro byinji mu kiro bwenje kenzoka kanda kati kafutero muri shongweza oyirwanirira ni hari ahabwo kuba enyuma bashunje nibinji aha washongoro so nijuka barabaye bakugambura ngo nukopa bingana njante n'umubeherera kikiri aringa ate tehine muntu wena umunsomo uri kuza gukora ikintu ati ina yabanza kukireba kwine wakireba ati bingana niwe muntu wo kubanza wabandize kuba menta wanje niwe nabenkunda sibingana kweshongora none abenkunda mbwe nuko muntu so nanje kunizire kweshongora nkani impura ninyenda ngu mbe ko muntu wakireba nomanya abeshongozi binji we natakwenda agira ati ninyegomba kananga nana ndajati ayo buzabuza birabi kunkanye obwirobwe ninga none yakubana hati nimba ni mbwe nyewe nyishongora ejo no nahurira mu magaraganje yagira ki nakunda eje yabingana style so nasharamu na jantirikana nyeshongore ndebe nimbasa kuba nko gumusija wakireba kandi mukama yagira ki yakurajyo yandabyo wisha wabitereje shongoro Nyanji wabitera wahandika wamuwa Nyanji ninga wisha wahindura producer Nyanji mbwirobwe yiza yanterraho n'ikindi cyeshongoro kugira ngo twerinde ebigambo by'itwe aha kubanyesya tokamanya Nyanji yashitera akantera byeshongoro bishatu kandi byo nanu kubyakwasireyo byona atkampi yashiraho ya Afrika yaza Kampala yakusigaho ati yansigaho so hati wagaruka grassroots hati nagaruka hasi nagaruka binatanshe gukora ho bwanyuma ubundi ngakanjira ntintwaraho ngakangaruka wa Morsi anteraho nija ho Nyanje naga kanamushanga Kampala yantereraho ikindi cyeshongoro kimwe narugayo hati niza natandika ho n'umwana July Alexander mu radio Grace hati July egesha kintu canje kinyemeriro nakite yachikwasiremu naye bare July yachikwasiremu respect July Alexander July brother Rauben yakusima kugira ngo cyo kumukorera necamani kandi washanga umweshongozi
mutahi wawe nabasa kuterera hit yes nana ku respecting yes July natamburaho nawe yanterere cyeshonga kugira ngo amakana kitu twembi ruhanga nuwe yagatwire gutwera werane namba binje bachara ku sekibwa ka pata ko nagizire ngo umukazake kabaye shongorere mubakareba bahagizi bawe ka ngo nawo mukaza mbona musija mukaza gwisizira kabwe umusija atakarebamo akagambura umukazungu na shemba zuwabo bwene nawe kubaye baryaho bashitame mukazi cyamugumamo ati kubaye baryaho bashitame atemba zo mwigobezi kanzirabo ati wa mukazi yishike cyo mushira mugambire yagira ati mwamye ati de barambawo atrokora muso baramubaho bwene cyeshongoro nigishuko bwo kitera bayizeni tukatwatangire promote ngana spa yes aha kakoba aha ni hihaye kwajura yaho nkumba ni kwatara ko 2018 mushanja ate cyeshongwe kinabire ntera kikuretera ate kiretera mushijogu akintera internet tutambuza tugira tambuza na watambuza ngoko yo kwakumanya ku bintu bya internet nyewe bimanya haza hati noza kumanya kwa sogu no yabantira hebye shongoro byanje rimwe bikatambura in fact ntakuture kirimi muza channel ya Brother Ruben umusubscribing nawe wase kujya tutuye akuba umwana tobire yabahereza hits searching Brother Ruben YouTube channel uteka uka subscription yashara 10 na watandike kintu Brother Ruben wija watera hit wa Alpha wazayo ninga tu watora ataho tinkagire wa Alpha hati nagaraka natera yo cyeshongwe kiri kugira ngo ubwo ndi wajurayi ango cyeshongwe cyo abantu bakacukunda munonga kugira ngo ndunamire nakireba behunamire bakamushomesa konkisha kabata kukimanya ngo mukazi wa musherekere na mu mutima ente bakazi kuzazawaho bashomesa mwana yaheza ohurure cyakora sireho ijobe ryo kuzwara diguri bakakora nembaga mpango bakasha ya speech akireba kwine eje nayo yatera eje yatera Ruben uriregendi ekorwa July wenka so ati July mbone ndeba yagira mu umukono ngarakanyiza muhereze cyeshongore cya mwenu bara emisha yawe yone yungama kurire uri kumwe ogumo mwijuje noya tangariro kunda pe niza namuhereze cyeshongore cyo yakitera cyahitinga abantu bacikunda na bayete mbanazo majeni kahizi vanda zanka hinka shongore cyo chaza murembe hati nyondere nyobwo kunde batinkura kakuhangura umuntu n'umuntu yanankurire kimpo kirungi nobo imwe nkuraga kumuhangura hati July naga kanamkurata yantera shongore cyo nanka ndiyamuhachi by the way hati nico kinyine nico cyoyine bo bari kweshongora oje shongore ryo ino kabibara ni byinji aho nemwe binaningurike nyuma bye nyuma hati wa barako mubaregira tugambiro ti nyine nkebi nka 20 ngashatu ati probably emwe kambe kora ubundi emwe mbiguza jero umuntu ayija ati kurikesho mukikora ncuma ingamba nayiza kukikora akiza ate nakikunda kintu ukimodio kiro gereza yuranga ka oyijogwa umugedini onyobirukamu otera rafu nebagambo y'abantu yo nimburizo ko muntu ari kutureba ati no manya abantu binenteka buri muntu ayinenteka abo kumani manya ngo taruho murokore no byako pastor no yako bishop no byako barufranda otine ravu mukaye no mukazi yo n'abana bi hati warebe cyishongoro canje cya ravu nyowe ravu injeherezo mukazi wanje abandi nabayihaye tibine ravu nabakuzi makireba hati ngweno nienda harga yo muntu no hota kwereza ravu mukazi wabasinga n'cyubuzo nakiteka wabasinga so hati ako kubetse shongoro cyo naco kikakwata wabo tine ravu aha mchara wawe ninga aha kayawe nikibane kimanyisa
na Ruhanga n'ubutamwini kuba bibura ne kigaho yes Ruhanga n'uwe yatandikira akahanga umusija kandi akareba ngo umusata semere kuba natura wenka yamukora umuhezo gizireki umushemeriye ati yo ngo Adam kwereze kureba awa yashemererwa akatura atakashikaho so raver hona no mbahereza no muki nona narabo so turagwire konka ko natirecho nawaniza nakurasa hona na ngakurasa we kindi nacho kujya mwenda gane nacho nakiteraho konka tebyo shongora byo kubyahereze kusohora hata bamwe batanka kugira Rabeni yago nyangumdini byarahanga yabonaga hati yazomo byensi nyo tinkumanya ebyinsi nibisheke bakana bena ngo zo mugiguru ubwire utakashire Braza Rabeni ubwirobwe wija akaseto ko kiho mu mabaga na shozi ubwirobwe sente nkabazi yo mu mbaga ziyo mu shozi hatubwe mbeno kana natanga kugira sente kare kanzini hata gukora videos kikatari kizuba hari inye so kandi ndani audio ni ngikora video ngikora buri kimwe cyona embaga yawe yo kubanza ukagishongorera nka yakasete kabekirireyo nkani twaratana aho ninga kakade probably embaga yawe ukagishongorera ukabyanza ekeberinka ubwo muntu musime wakwireje mbaga akakwigurira umukoro izina rye koge kabera izina rye ekaberi washika arina aje yambara no gumza muri kushanko gwaza akashaka kama musana bayitara musana reno hato chama ko kumcharo kabe mugiga kakora imbaga yaje tumundeterera ubeni ambe mutoro 50 bueno wena karga yona shemeri ukaje tumwe najya tutiya munonga naye bare buzima so kurugogwe abantu bakunda bishongoro byanje kinabintera bacurunda na hati manu babirona abo kuba in fact ntugambira misho ga kamera mutera music ya Robeni videos ezimwe nakuzigarukamo ezafire aro videos zawe zafire aro kaje yo abodiyo motoka no hindura imotoka yemeye tise bayiza wo kubwire kanta kumana motoka nkazamo na wanu ureba norandija norebe bitata kugenda kandi we rero uvuga yes jesha mwiti isecho video ze bwirobwe konko bwirobwe zikanzikora abakwana gumurembo gwabeguru guruho kuyo hati tuinde ku ninja nkore media kera afune tuyo tuza kufuna machine nunji tuza kuhayo video ugaruke mu hiti yawe nkemwe igaruka TV bagizana mwebare mu tuza gukora yo video igaruka media bagizana akujye umweshongozo w'amandi ekingambira abanyamakuru abajyokwe timushemerere kwita talent ninga ba presenter ninga ba promoter mukwata talent zona Braza Robeni no mweshongozi murunji yaba kwasire yo munonga na wari nka billionaire na wasakutandika factory yambensi you never know so muhajire ni legendary yesaya ntugumiza mankore media kandi chine legendary umbeshongozi ba gospel kandi nasatura nateka yo percentage kandi ogwe tindijo ni Braza Robeni umwana wanyu umutezi w'ekintu ojyo muhitsi zikurenga makunyaga ogwe nabari legend ninja yeri kampara ogwe nari nkakamiri Braza Robeni yes kaba mwine kabata izori muto umurongo gwena kagujyo gwachi amuru ngira cyo kurahanga yacu kumuzirasi konka kaba mwine konka anoreba abakazi binji ebyo kwisongora abinji nabo batakubukunda kunatire cyeshongoro cyo kubanza akashara kubampire nagire kuya bonoka nakatwire mu studio nacho no gukora video ato mukezo munyo zabura atkuzahereze kubura atijyo umukaza kayabuzinjire ya akabakisho wa Beazina tinyobu wazo mukweshongora nubwe ni twayomba twayadaste nanye tunobi hana watu nobi hatwasika no muguha konka waremera none aremera so ahiruhanga kwenda kwambikiza iwe nota kwamanya konka ato kubaho kwitu kona ni music bo bare muno kandi nabakiza yagishemererwamo yareba ngo nicyo kuba nagira shemere kuba nayikireza wija kangu life yawe no cyakujima rota no cyakunda ku noza no mpira ninga inojyo anyizikiyonga
yo kusinga nikunda music je mpira tobiri nikunda music nkundana n'imizano kapoko jyaho ninga kurya poka nozana n'imizano ujye muzana nkazana ho muzano gumwe ngwine konka kamera yawe kwasire ekabambe tena promotinga na gureka abwencho tagureta tukanza twagushujuma mutukareba yes niza gureta tubanze tugushujume mu twareba gwine story line nungi tugugaruke mu tugukwati yes abo kuba esente nkanta zine nka nageza aho twaronda kamera ze mukazanga kuruga muje abo kwemizano nekintu cyamani naco na wano rebera ari baserebu baheru kwa kugira ati yatandika nakwata azamne mizano films yes aho kwa film ejo nekora sete nyinji ho copies naci in fact nkamushana mushano legend no muntu wa mano mizano atari wasenka ka milioni nka 10 norema ngo kandi akana antebeza store kwa naho kaganiraho nawe yangira ngo akatanshira ari milioni 10 uvuga yatanshira imisente milioni 10 akaba nakora mu company ya organization kuya in fact wakatira ine chance abana barukunzira ine chance akakora milioni 10 mu company yaje tese nkora electronics nkorechi yaje ati no nikanzo mu mizano so talent ni talent in fact mushana respect you my boss, you are my brother, respect. So emizano yawe utakita talent ejo ukajoto bunjo mu music kiri ntachikora no biri compre nibiyambana nka radio na man nibiyambana yo na nibitambara ogureta tugurebemo tukuyambe tugukwatire mu HD. Yes aho kuba nico wagwanirire kandi nintekateka nibwire tukitereza baraza rabbe no mukazi twabere boko mwine wajanguro no kirakunda kintu no kintu kirakunda okurya kirakunda inyama y'embuzi inyama y'embuzi niyo kirakunda konka nanka kandi cyara kunyigizo mu industry mu kikakunyizo kajote cyo kintu karno jagu nantaka jiro mu music naninjire kabwe cyo kintu ati time cyangwa cyabere kugira ngo kinyiza mu nongo music ariko kintu cyancu kwa entasya no to banate no te bakukunda kandi nugo niyo talent eyikurura endinka hi kujyo mutima yo magara ako bategeshanyo no bakuzo umuntu ati interere cyeshongoro yaba nabo bururu nyinga no muntu yanti pandika wo history yanje nikimbani production nikinyampiro mudakikeje mudakikemo nuba warabire mbwenu music teka tinka kuri tukabona gamukizo no tera bijya bururu no beshongorera kishikuta bagambe abo bururu ngatera ekeshe ngatera honorable jacket atfire kabari MP washema konka chikisande cyahwire namuterere cyeshongoro cyamutwara mu parliament bashireba nije natera Dr. Yoda tumesije konko mbisanje biriya so konka hata nabwo natanje kutere bibyo bururu yes mfuna sente konka ndebe muri atanga kunterana nabantu abagizi bawo ati uriya cubana hagira Yoda ati nchiterana ndijo ati naza kujya Robin ati ndote naza ati Robin ya hajururi atapana kasta wangambera ngumenta wawe nibingana nuza gukora ko kwakora bakaterera kacebezi yashaterana nangano no gwa bavuye simbiro zungu bimanyaje bakabandi bamweto akaba kandi cyaba babirantebe mwakaterori ya terori obukadabiri ya bwakira akuba talent ni talent abantu bone basharama eco kitashwa kubera kizibu twachi collective terera abantu geshongoro ruhanga no cyakubiterera mubwira umusentazi kwingana kugira ngo ubundo muntu aje nakimanya next time yija kukagira je namanya abinjira bakira kumbe mutwaro kinana inshanju kinana aho nkumbire hate muhibiri nakite mamani harabeshongozi banywano bawe twabe twahurire ngo banywano bawe konka tukumango namazima tukumabana amazima bane bishuba bonde no mumanya bonde munonga n'umwana wanje munonga akabakora show naza side za kabira twakora show mwazyo bararayo bonde izagire mbaga yeyo kubatiza naza yinye nayishongwireyo mbene mwana wanje munonga tuganira nasimu buri kimwe cyo mwine style mukabwe mutakora collab tokunda collab bozi ninga tokunda kwendeza abandi nabo ngo bananke tinkucengaho
kandi umuntu uri kucira kwendeza abandi utine munonga ituma mukweshongora nini bari mu kuba waranka abana bakabuhe aba bana nkaba furutu mayataro kasigaza tuketa furutu baketa banada ngido chaketa furutu ariyo ka arondizo mu Bruce abinji bona bakimuciro muri nyuma barabiro mikono yawe hata ari kandi kasigaza karibanda baketa Everest nako katera music yanje numakimukire wakireba bari kwimusaba so kandi byo nanimbi horra nukati 5 atusubireho collab na Bonde ate Bonde go kutura n'abantu ate Bonde akuba style ne yawe mwakora collab ne basa kwamba ate Bonde Bonde echo mbenda kachimutahizemo tuwe tutakaganira hari ate muganira agiye cyakubitwe nk'abakare natureba nawe nyoti nyine shonga hari yecho kandi mwe collab kanagishire Duncan ukaja Duncan ukakora hamwe ati korana na Bonde collab ekwate Uganda yone akuba nawe nahandike bikwata abantu kandi uno handike bikwata abantu Robben nzaguma ntumutayisa akuba embozi yete kawayo aine bintu binji kandi twe nkitwe mfana munonga kugira ngo ile seto mu music wakoraje oine business ningano no nanka music home ati yo music nyombwenu amagara ganje guona no kubaho kwanje na nabashobora internet music abo kuba music age nyine hotel empire hotel aha oine hotel ni restaurant ahari mushanju wano zisinjiro mwana muzisinjiro mukome murabeho muhagire brother Robben umwana wanyu kandi niza music age by the way nagura mu motoka na ya 10 niza music age nagura mu evanja chumwe bibiri bishatu evanja bena wakireba nanyo mu cyaro akazu kanje nakagarura takanasiga ho wayombeka nasiga akashenye ngebyesigaze wayombeka wakireba so nanye yo mu cyaro nimbyamo wanje tuba ku ngongo na ntenda rent no mutawo noza kuhombeka abo kuba uri legend kandi music izina ne set yes nuza kugira oti company yango reka brother Robben ogu atubera ambassador ni wajezeho kutamura mu makoka biki izo companies you never know nibakutera bakayo miliyoni nka 2 ndayiferindo yes Robben abeshongoza bakutandukana bagambira ki turiyo ntwendera kwa dushaka kutayise abeshongoza bakutandaka ekiko no kugira ngo bataho mani bo bagumizemo abo kuba nitwe tukatandika twarebwa abantu babiri twarebwa bashatu bashika batanu babigana baba 200 isi yaba ati nyowe nyine myaka mushanje ndiyo nini shongora wakireba kandi na hati haruha batakamanyire wakireba kandi nanye nabinkwetanga ngo bagere bakumanye bahamanye so mbeno bo batahomani noza kusanga nito twaza kusimu myaka 20-15 hati musanga insi negera kinyi mbajate ati ngo sinyonkanye ntakeshongwire kaharwa babenyuma babire bantangire wakireba abawe baje nyuma kandi na hati mbino mfirde turahamwe tuwe na hati tumanywa hamwe mbwese hati nanye narumva ryo mukagira hati nanye nakusimu myaka 15 unana yitoza kusanga nanye wajira ni manywa munonga so niyo bahabara cyo jangu bamwe bahamira mustari uyo ishongore kandi uteshongore cy'ishongoro cyo kubanza ukireba kitakwata yo kahwa mani ukeshongore cyaka no bazana futere byeshongoro mukaga mushanje ninga 8 ninga 10 wangambira engineer wanje engineer Duncan yes o si 10 atine charabere iyo kora be notere 10 n'iki orabe hoche songoro chikwata yo kandi hatichaiza kukwata yo abantu bakumanya hati no bataka kurondebe byenyuma ebebe bitakagize najyo bihinduka bikwata kandi bikwata fya ninjira nakira abeshongozi bitu yes radios zigerezo munonga kutambuza music yawe konko mu western turemo component ngu tukabara abantu bakomplain ngo music ya western aba radios akuntizo kujya attention ekintu cyo no ikirizana naco ningano rabakoze muri mo gwabo music ya western radio zitosikuja attention kuja mani nkayaba kwa hati
of course tingumanya itumu western yaba tukaba tuta yawo muzimu gwa tutahiremo nuguha turukwe kunda nk'abantu first ubanzo kirebe nka hatiwe music yanje ninga music yanaka ubona babo kweshongora waza Kampala ukatera ekivuro ningo katino purchase tina no inobwire bwa utagireje tari konka baganda babo bunu babahagira kandi naniko kuna baganda bije itontubirukira tubahagira konka itito okushemerwa n'umuntu witu wakuno n'ekizuru mareba nacho kurebera gasongozi bingi nagora gasho agiteka konka bo kumureba wa akona kahaburo bantu mwe twekunde akuba hati abitu bakunuya mwaba mutatwagire twakore kivuro mukija mukatweta nukora amajenya amabaga hati nito tino kuturatunga mango gukugumiza nito twamani atamuhero nito tutanga gumantureba ba Kampala mwakireba so ni sasa munonga mutwagire mutwirukangire nticyayenda mani mutwirukangire wada yaba tukacira hararengo rwa bariya kunka nimwe maratusyo ubundi studios zitu zibasa kuba zose kubanafuwa kunkati mwatutamusende niwe Robert in fact studios zamani in fact nkaza Kampala nashanga studios ziba kwete zamani ni nche munonga kunka abantu bakuriya nibekuna nkecho waga akuba producer nabasa kuterekera shongoro kitegwe ba producer nkabashaka kuno kijanga producer omwe waenda ngo mwetereho ndijo atakagwa ukwe kunda ninjani yo solution ukwe kunda twekunde umwana no byakuzaya natana akaterekera shongoro cye n'umuhamani mureke ngo yakore cyamani cyakena iyo twereza kapera umuceshongoro cyo kusinga yo kunda acheshongoro cyo kusinga yo kunda amwe byakarinda kunda abo kuba n'ibyaje yes Robin habura ba radio abakora ama radio batere kintu in fact bushenyi karabo bakitandikire MC Katara respect siwati nabandi Saisoni Katarogwe nabani mumanya nawe music yanje nagitera ni mumanya munonga habura abantu nowe aba presenter ba radio nani mbashaba mumutuma murunji ebyo shongoro byitu ya gospel mutere byo shongoro byitu bya gospel by'abanyankore hata radio zitu nezankore ngwena hatito mwamutabitire murenda mutuzenkaye naherezo mu runyankore ashiza kutera terecho ruganda kuyuza amagezi yagataye yes mutere byo shongoro byitu hati ko kuntera radio west yantera radio nanka yatera cyo shongoro canje radio vision yatera masa yatera haya grace yatera hati chubanchu masa ngo boherezo bwona ndubiteka kukankahi ndubiteka kukombantu hati bayiza kukombantu nananye mpora amani ge yongera hato ushanga music nagira ki nagifunamo niyo wagira huwa nabo bagira huwa kamanye akuba nawe yayine kembaga nakweta kandi hate noza kushanga noshanga presenter ariyo natero wa Kampala kuyamuterere smart bito ijasho yanje uyamuja dipa miliyoni 10 yo wahawana uza kumwe hatano zo kutombotoka yawe uyiruko umuyamba mweberere mba brand Robin tukusubire nkaho munyaka 2 notekateka munoza ko washishize nkayuruhanga yayambireho nyowe hati mu ndindo mu myaka 2 yindukwe ngugu nkukiteka ni nyenda omo western ni purani nyenda umwanya ubundi kwenda hata ndwanire mununga nyenda buri muntu wena abe namanyara ubwira umwaka umyaka na hata nibakumanya umyaka 2 just no kugira ngo bakumanye je bakwetere namabaga neshaye weshemere kubana bakumanya binje amabaga nango abantu nimbasima bagampire bahe namba zabo bongere gakwereza tukwendera yes kwa kuboryokwe bakwende namba yanje oyine mikoro nubataza tahanju nubwitwa mukoreki namba yanje ni 0 mushanju 5 mushanju 5 5 abiri 2 0 mushanju 5 mushanju 5 5 abiri 2 then MTN 0 mushanju 8 3 9 abiri 2 no kira kukorera muri zingayi
tukwendera abantu batatina ati konka to kuzasiya kaka yes badadeko utatina sabantu abo kuba ruhanga umusomo twe nakatwanga tutakwingana ari umugiga ari umuro kandi kikumasa ngo oryo mugiga ngo tataya yiri umuro ngeno buri muntu we no murengo rwe nyowe nkanyi ni mukorera yakuterera isuku tanagamba ndijo konkanye we nkanyi buri muntu we no murengo rwe ni mukorera ekikuru we yanterera simu tuganira twikirizana ninja ningira ki ni mukorera yo Ben tugambire tukwendera tugambire cyeshongoro cya wikisa icyo ryo no pushinga ngo kikombantu kandi nabantu bahereza kapera nabaceta cyeshongoro cyo mbaceta ndiyamuhaki odyamuhaki oryamuhaki yo mukama za kuciteka teka nyoko banza kureba ahinari gire kandi namanya ngo hariho nabandi abarigire nkokwe konka hata barya higuru mwenu kandi ngezaho kwenda kugarura umuntu ngo arebe ajereho n'amazima egiduka mpango yinyine ebintu bingi binyine ubone ko umurimo gwonyine agaranga nyonka hakimu kama abandi kahatino gwine wakireba so nuko najya ndyamuhaki Yesu ndyamuhaki ako kukakora si abinjinu bakamanya bahereze vasi so ko arena shire nkagera nti iyo wabire no guzendere no pampuza bo kugerega hato yombe kiro mwawe bashwara habisi bembere barogire bakwenda bambosarane ruhanga wabikora bizemu ruhanga nakora nkecho ngo ababire no bakugaya bareboriyo no tunguka wero nuwo mukama Yesu ndyamuhashi yamuhacho kumwebaza nebindi ko bare munonga Rauben mumuhereza mirimo nkiza kucemeza munonga Rauben yaje ateji ngweji interview ine ki yamwongeraho zankore media subscribing sharing iwo wa TV wano ndakuzana footage you are free tambuza Rauben ikintu tukitere tukiteka arivo we bare munonga Rauben kwija kutuhikaho kandi ruhanga kongera imigisha n'imotoka zikanye n'abahagizi bakanye na hotel restaurant kure ekikuru no kushaba twagumatuye no mwisyo namagara umwiso gwe tugwina ruhanga katemiti Jabrez na nyine beyazine nyuma ya kamera Jastoro je nyuma ya sede asumane nyuma ya editing salute Yesu yamacho kumwebaza nuwo mukama Yesu yamacho kumwebaza yamachi Yesu yamacho kumwebaza obuwabiro hinjire mbisi aruha babire no basheka bari kumanya ngwiwe torisha kumaraho nangwa nakadiyo bucenyi bakaba batenda kukikuha bari kumanya ngwejo neba yafabusha obuwabire no kusamakara emineke weno chirukubi hino wabire namanya ngoruho imbuzo ryamahaciwe mukamo wabire nagusamineke ati niwo ineduka mbango mazimo wabira hinjire mbisi bakusiba n'abamusheka ashomisa abana be baheza wabire naguza amakara ubwahati wamureba nuwagusire banja nyamwiki wabire no kuzendere no pampuza bo kugerega hato yombe kiro mwawe bashwara abisi bembiri barogire bakwenda bambosrane ruhanga wabikura bisemu ruhanga nakora nkecho wababire nubakugaya bareboriyo notunguka asumani woko mukama Yesu yamacho kumwebaza yamachi Yesu yamacho kumwebaza nuwo mukama Yesu yamacho kumwebaza yamachi Yesu yamacho kumwebaza kweshongoraho kahikamushaha kamugaga akisha basisha n'abakazi batahira bukenyiko
mashitama twaryo bucenyi bwanura musashikire saha nk'ikumi n'ibiri ezo mu mwabazyo nakwate motoka yanje ndi gutaha akije abantu kabashatu nibenda ngumba twareho mashitama twasimbura twagenda akashitama mu mukazi omwe yatandika kutuha obusuruzi wakaba nayo sekonje ari kuguzana emifungo ya muhogo deri bakaba ryo mutimbi w'omushenyi enkora ya ruhanga abantu mwe ihino wakugicenga we nakorera omuntu mubwire bwe bakatoba munonga abantu mwe ruhanga yabaho mugisha ati n'abantu bamani